Archbishop Balang Katholik Jangajala Nyamba Shillong Archbishop Victor Lyngdoh mentakasngi ula Pynkyntang Lyngdoh ikisan Ngut ki Dikon Balang Katholik kini ki blasha Pynkyntang Lyngdoh kilong Father Barnabas Aim but Father Jeffrey Kharkongor Nagaseng Reuniam Salesians of Don Bosco Father Robert Marwin but Father Wester David Marbanyang Nakajingasalok Society of Divine Saviour baru Father Ringkat Board Khar Lyngdoh Tri Re Diocesan Yakani ke Pynkyntang Lyngdoh lapin Deputy Archbishop Victor Lyngdoh haying meniba jong kamaria nong yarap ki Kristan halain kra Shillong but penbot deka kenya ka kriam mas bakot. Shwa yakani provincial jong Shillong Father Paul o Lingkot ula Sindran yu Archbishop hakaban pendep yakajing le niam Kyntang Lyngdoh. Kalit niam Kyntang Lyngdoh kalazang kajingdwai litany kabalong kekerpat kekerpon ye kiri khot kat pa Dikon ki tempulup hamadan pan pawi kedak jong kajing kala pemut. Hadin kata Archbishop ukeli uperthau ye Dikon bantip la kata kajing Pynkyntang Lyngdoh kadai kabami nakamon lajong lani yotron bapenbor ye ki. Ki Dikon ki klei la kajong gajuban la Hadin kini kejing klei kejuban lag Archbishop Upensle iki da ke umpnyang Chrism. Nang tas penbot pan da kejing Pynkyntang Lyngdoh hakabau Archbishop ubo iki kiti halor ke kli jeng Dikon bat penbot pat sedak duai ke pirat bajar-jar bat bot pat sekiwei pat ki Lyngdoh. Hadin kini layo pat ye kejing pendep ye ke kenya ke kriam do Archbishop ringkat begini kisan Ngut ki Lyngdoh pathamai. Bagajing penkhod yang ipot kesan joki pat jong play. Nama kata kita benmong kita cacai, kita yasha, kamtame kita telok, kita duna. Lyngdoh yang kita ban penyetai lagi, bak kita telok, bak kita duna cindang cista. Kumta Lyngdoh kita berbor, kita penkhod yang ipot kesan joki play. Kumbalane try Christ ulegdon ba chagi kumbalak kedo kasitish kibru san khatsan kachi khot chu play kastan berbon play kosbai wangi khatsan khandri unde api ki balachi yana andre di mengakai balachi api ban thong api ban lai ban kami ekiso Kisah banyak isah, kumta uparai pikat kapapipan namu hak kertek jomna. Kacik khot cumplay day nakapanta kang mission. Banyang saki kaciki cumplay. Padela yo cisu, ban penprian kubot paha bang ikutaka. Ban dok pendro ya kata kacingi, cingkemen, cing Aisha. Kecing loy mesin, kecing spun, kecing nge, kecing jamnut, kecing selorek, kecing sut, kecing khot mesin, kam damro kecing la, masan syah yang tadi. Ban penkot, ban pelai lot yang kewe. Do play keku, ya pi barok, yang imei kewe pada hari, bangin la balik yang kemon cung play. Do kebe pada kebe kesti kesainan, nak kabenta jangi para. Any road yang Jesus Christ.
punya balong play putrai, ya bang nak terwa bang liop dia, unai ciki bikin dosa play, bad baro kiba syakri yami, kenang bad kebailon kawai bad me kacili begini, kinup long kiba bad syakri yami, usi makrabo, dau kris putrai jami. Unri usmanya pi berbor hagajnya ye jemu kenapa pindukla ban pendap yang gede di Lyngdoh haka hokat kum kahoku uplay padun bor bero upa padu kun padu meksi pakut un kerkuya